الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبه نستعين. سلام رحمت وبركة خدا لسروة تماشوان هجابه ونتاف بخير وسر شعواهات بر أكران خواه د صحبتك نوده د نورا دلان ده جارك دين أم لبيش برونه جارك دين أم بوره بهفدوره د صحبتا سيداي بديع الزمان دنا كو سيداي بديع الزمان حكيم عصرية. خداي تعالى إكرام وإحسان أخوة بيرا كريه، خداي تعالى رحم وكرم أخوة لي كريه أو وظيفة دار كريه جبونا حقيقة كو جماع مسلمان محتاج را تقديم بك بيان بك إزاح بك وخداجي راضي به ويجي وظيفة أخوة براستي پر بموفقيتي بسركفتن بجي آنية وإيرو الحمد لله أم جوان حقيقة إيماني بهفرة استفادة دكن أم جوي آفا حياتي ودخن چقاس أم ودخن أم حياتي دبينن لبلي براستي أو آفا حياتي مرف تير ناكا مرف چقاس ودخوة مرف تير نابا مرف هر دخوازه بهتر وخوة لورا كمال وجمال خداي تعالى خداي جميل تماشوان هجا او كمال و جمالا وي بيداوية جبركو بيداوية مرف چقاس مدحي ويبدا مرف چقاس پسني ويبدا مرف چقاس وي ربي خوي مزن ببير بينا مرف چقاس بحث وقالا وي ربي خوي مزن بك مرف چقاس ذكري وي بك دي ساجي مرف جي تير نابا لورا ام هرو هر محتاجي وي ربينا ام هرو هر دينداري وي ربي كريم و جبر فيكي ام فان صحبتا بهفرا جهداري دكن داكو ام ربي خوا ذكر بكن ببير بينن حمد و سناء و پسنن ربي خوا بكن داكو ربي ما خدي ما جما راضيبه شخوا سبب هبونا مجي اوه تماشوانن هجا لدورا بيوا چاران ام دشتغلين ده برنامه بوري ده بطيبات خصوصا ام لسر مسألة مريفين كو عبادت و نميجي ترك دكا بي چوا جدر و دورا خوره بي مريفي عبادت و نميجي ترك دكا چوا جي هبوني را بزرارة ظالمة ظلمي دكا لهبوني تجاوزي لحق هبوني دكا ام لسر في مسألة ساكني بون تماشوان هجا ما قوتبو مريفي نميجي ترك دكا مريفي عبادت ترك دكا حمي هبوني حمي مخلوقات خداي تعالى بقيمتي اتهام دكا قيمتا وان دادخه نكار عبادتا هبوني ببينا نكار عبادت و طاعت و ذكر و ببيرانين دكائنات دا ببينا جبر فيكي قيمتا وان دادخه ما بحثا فيكر بو امل سر في سكني بون ما قوتبو مريفيكو عبادتو نميجي ترك دكا حقا لقلقان بآواي لقلق دبهيزة بفي آواي دخوينة مرفكي كو بفي آواي بخوينة ما أقلو أفنى حقارته لفي هبوني ومرفكو حقارته بك تجاوزي بك ببختيه بك لهبوني بشك بادشاهي في هبوني خدي و خداي في هبوني أوي حسابي وي كرينيج وي مرفي بپرسه. تماشوان الهجا وك قسمكي داوي وك يك دحب مثال داوي دفي مجارده ام دخوازن ببيرا هفبينن و دبيرا ام ايدي دفي صحبته ده بيوا چاران بيوا چارمين بهفره بقدين ان شاء الله. ما قوتبو چه تماشوان الهجا يعني سببك خداي تعالى مرفي بين ميجو مرفي بي عبادت تهديد دكا وان بجزاين دهشت دترسينا سببك ويجي افا تماشوان الهجا مرفي بينميش نخودي خويا مرفي بينميش نخودي خويا او عبد مخلوقك خداي قدرته وي بنهايه وعلمي وي بيداويه او عبد مخلوقك
خدای تعالی یکو خدای تعالی قدرتا وی به نهایه علمی وی بداویه مرف بترکرنا نمیجه ظلمه لوی نفسا خوی مخلوق و عبده خدای دکه مرف وقتا نمیجه ترک دکه ظلمه لوی نفسا خود دکه کو او نفساوی عبده خدایه و مخلوق خدایه جبرکو آزاین جبونا عبادت هاتنه چه کرن آزاین مروی کو جبونا عبادت هاتنه چه کرن ده عبادت ده بکار ناینه او انسان ببین میجیه ببی عبادتیه وان آزاین خواه ده عبادت ده بکار ناینه و صرفین کارن بی قیمت و فانی دکه خدا دخوازه حقی وی عبدی جنفساوی آخراب بستینه نحقیه که دکه خدای تعالی کو عادل مطلقه و حق وی زلامی و حق وان آزایان و حق وی نفسه جوی نفسه خراب بستینه سبب کی دنجی اوه دما مرف عبادتا کو نتیجه خلقیتا ویه و آمانجا فطرت ویه ترک دکه حکمت خودی انکار دکه و وی بعبس کار کرنه اتهام دکه با اوای کی دن مرف بینمش خدای خواه یعنی حاشا الله اتهام دکه حاشا وککو خدای تعالی عبس چه کربه به معنی چه کربه حاشا خدا اتهام دکه چوا تماشوان هجا سیدای بدیع الزمان دو مثالا تینه دو مثالا گوه بدنا وان هر دو مثالا و به فهمه به مرف بینمش به مرف به عبادت چوا حقارته حاشا لخدای تعالی دکه مثال اول اوه هسته یک کو عربه که چیکه هسته یک کو عربه که پر منتظم عربه که پر خوشیک عربه که پر بقلیته پر بقنفور هسته یک مهندسک اندازیارک آن زانایک رابع عربه که اوسا چیکه و مرف رابع و عربه بکه کوخا مریشکان بفکر خدای تعالی انسان جبو چه کریه انسان خودکه چه ده مثال ده اوی هستی او عربه بقنفور او عربه بدو او عربه خوشک و دلال چقاس به ایتنا چیکر جبو چه او عربه چیکر و مرف رابه و عربه بکه کوخا مریشکا به چقاس حقارتك مزن لوی عربه يجي ولوی هستی يجي تفهمي یه اف عربه چیکریه یعنی وی مرفی دما او عربه کره کوخا مریشکا و تین زمان یعنی دخوازه و ادعای بکه دبی یه اف عربه چیکریه بفیده چیکریه یه اف عربه چیکریه بفیده چیکریه جبرکو بفیده جبرکو چیکرینا و عربه عبسه از جی و عربه دکمه کوخ هم قیمتا عربه انکار دکه هم جی خوستا اتهام دکه مثال اول اوه تماشوان هجا مروی عبادت ناکه مروی نمیجی ناکه او مروی یک قیمتا ذهبون دادخینه چوا عربه که بکه کوخه که مریشکا مروی عبادت ناکه قیمتا هبونا خواه قیمتا وجود خواه قیمتا آزاین خواه قیمتا چاوین خواه قیمتا دوین خواه زمان خواه قیمتا گوه خواه قیمتا دست خواه قیمتا آنیا خواه کو حوجه پی هيا او آنی هر سجدیج رب العالمین را او مرف عادتا مینا کرنا عربه که بقنفور کرنا وی کوخ بوی آوای حقارت لوی وجودی دکه لوان آزایان دکه هر وها لآلیه کی دن حقارت لهوستاجی دکه هوستاجی اتهام دکه یعنی مرف بین میجو بی عبادت حاشا خدای تعالی رب العالمین اتهام دکه کو حاشا خدا به عبسیه کار کریه مثال دو دیا تماشوان هجا دیسا هسته یکی ساعته که دیواران چیکر دیسا بفکرن هسته یک ساعته کش بکل دیواران به دالقاندن و انسان وقتا لی بنیرن هم جرنگ و تصویر و ساعته کیفه بستینن و هم جی و معنی جی فهم بکن یعنی ساعت کی جان وقتی نشان ده وظیفه مرف ببیرا مرف بینا او ساعت هسته یک رابع ساعته که بی ایتنا جبونا و غایه چیکه و خلاتي وبكه هوسترا في ساعتي خلاتي مبكه هديي مبكه هجرهن في ساعتي بكن تبسي حقارتي دكن مرف راب في ساعتي بكه تبسي خوارني بخنابه في ساعتي مرف ديسا حقارتي هم له هوستادك
همجي لساعتك مینا وان مثالان کی چاوی خو زمان خو گوه خو او آزا و جهاز خو یندن ش عبادت بزیورینه کی چاوی خو گوه خو زمان خو او آزا و جهاز خو یندن ج عبادت بزیورینه مینا وان زلامان دکه مینا وی زلام کو عربی دکه کوخ ان وی زلام کو و ساعت دکه تبسی دکه طیفکک مینا وان زلامان دبیجه کو اف آزا و جهاز بردای هاتنه چیکرین اف جهاز و آزای کو هاتنه داین جی انسان را اف جهاز و اف آزا بردای هاتنه داین تو فیده وان تونه جبر ویه که از جیوان دوان کارین دنیای ین به قیمت و فانی ده بکارتینم جبر کو تو قیمت وان تونه جبر ویه که از جیوان آزا و وان جهازین کو خدای تعالی دانه من از جیوان دوان کارین به قیمت و فانی ده بکارتینم هسته کو افقاس مصرف لوان جهازان کریه به حکمت کار کریه جبونا عمرکی کن افقاس مصرف کریه هسته کی کو افقاس مصرف لوان جهاز و وان آزایان کریه حاشا به حکمت کار کریه و جبونا عمرکی کن افقاس مصرف لوان تشتان کریه الحاصل یه عبادت ترک دکه پیشی لنفسه خود ظلمه دکه مروی عبادت ترک دکه پیشی لنفسه خود ظلمه دکه لورا وجود وی عبد و مخلوق جناب حقه مروی عبادت ترک دکه پیشی لنفسه خود ظلمه دکه لورا وجود وی عبد و مخلوق جناب حقه دپیره لهم بر حقوق کائنات تجاوز دکه قیمت وان دادخه تتشتی قیمت کائنات دادخه تتشتی وان ببطالی و سربردایی اتهام دکه yani batalın yani boşun befedene وان بسربردایی اتهام دکه دپیرجی لهم بر حکمت الهی به حرمتی و به ادبی دکه مروی عبادت و نمیجه ترک دکه لعالیه کی دنجی لهم بر حکمت خدای تعالی وی رب حکیم به حرمتی و به ادبی دکه جبر وان قصور خوشی مستحقی تهدید بدهشت و جزای بشدت دبه جبر وان قصور خوشی مستحقی تهدید بدهشت و جزای بشدت دبه تماشوان هیجا خدای تعالی مجوه نزانی بسترینه خدای تعالی منخ غفلتك اوساكو وان آزا و وان جهازين کو جبونا عبادت و جبونا نميجي هاتنا داين و قيمتا وان بوان هي بعبادت كرني هي قيمت و حرمتا وان آزا و وان جهازا بعبادت و نميجا خدای تعالى هي خدای تعالى منخ غفلتكو ام جي غافل ببن ام رابن وان دتشتين فانيده وان دتشتين بقيمتا بصرفين بكاربين ناخو تماشوان هجا جارك دين ام بري خو بدن بيوا چاران بيوا چارمين و بنيرن بكا حقيقتا نميجي چيه لورا مگوتبو بيوا چارمين د دربار نميجي ده ام هاتبونا برب داويا و برب داويا بيوا چارمين و تماشوان هجا هر وقت كندزانن اوا چار بيوا جرساله نور ام دخوينن هر بيوك لسر مثالكي لسر تمثيلكي لسر حكايتك هاتيه بنا كرن لقالوا معناه فان حكايتان چيه حوجه به هيكو دست بيكي دا ام فينا جارك دن ببيرا خو بينن چما سيداي بديع الزمان بحثا فان حكايتان دكه مثلا د بيوا چاران د سيداي بديع الزمان بحثا حاكمكي مزن كربو گوتبو حاكمكي مزن هبو يدمكي غازي دوحب خدمتكارين خو كريه هر خدمتكاري هر يكي جوان 24 زير پادشاهی وی حاکم مزن 24 زیر دایه هر یک جوان خدمتکارین خو و اوجبونا چولکه که د دوراهیا دو حیوان ده دو مهان ده اوجبونا چوینا وی چولکه برخستنه بریا کو وان برخه جوان رگوتیه به وی پری 24 زیرن کو از ددمه به وی پری مصرفن ری و بلیتی بکن هم جبونا وی مسکن خو هنک تشتین کو لازم بکرن هم د مسافه روجه که ده استاسیونک هيا هم عربه هم گمی هم ترین هم جی طیاره هيا لگورا سرمیان لوان سوار ببن بوی آوائی
هردو خزمتكارين خو بريخست بون خزمتكارك جوان زانابو بعقل بو خزمتكاري دنجي نزان بو بعقل بو ببخت بو مريفي زانا هندك جوان زيران صرفاند لبري سرميان خو و گوهراند ببال قزنجك وساكو و افندي خو و حاكم مزن خو ممنون بك لبري مريفي دنجي دوي روجا كو اوي بگيجنه جي واسطه دوي روجه ده او پريخو او زيرن كو دانوي هبا كرن او زير ضايع كرن يك تنه ليره يك تنه دستي خو ده هشت مثال ما اف بو او زلام بعقل جين دن رد بيجه دما كل هفدو راستن جرد بيجه ياهو في ليره خو بدا بليتي حتى كو تدوي ريا دريج ده پيا او برچي نمينه اف ليره يك دستي تدمايه جوی 24 لیرای تا 23 لیرا هبا کرنه دایه قمار مماره دایه صفحت لیرای دست تدمایه وی لیرای خو بده بلیته حتی کو تو دوی ریا دریج ده پیا او برچی نمینه هم سید ما کریمه بلکی مرحمت بکه قصورا کو تکریه عفو که تجی لطیاره سوار کن تو پیا نمینه دروجه که ده امه هرنه محل اقامتا خو یا نا اگر توی لیرای کی کو دست تدمایه توی لیرای خو نده بلیته د چولک کو دو مهان دگره چولک کو دو مهان ریه که دریجه دگره دوی چوله ده تی مجبور بمینه کو برچی پیا و بتنه هره حکایت ما اف بو ایجار که اف خزمتکاری کو اف به عقلی کریه و گوه بده وی خزمتکاری بعقل آن نا امگهابونه وی قسمی ما گوتو بو چه تماشوان هجا اف تمثيل اف حکایت اف تشبيه چنه قالو ام گوه بدنا سيداي بديع الزمان ديساك هابي بچا اواي بمعنى دكا سيدا دبيفا دهان ده وهاد بيجا دبي سبب من اف تشبيه وتمثيل سبب من اف تشبيه وتمثيل د صورت حكايات عند النفيساندنا د صورت حكايات عند النفيساندنا يك رحت كرنا لو را مرف دما بحكايات كرني بتشيروك كرني جيرا بيغوتن مرف رحت تر فهم دكا يك رحت كرنا آد ديان هم به چقاس حقیقت اسلام عقلینا آد ديان به چقاس حقیقت اسلامی اف حقیقت کو دباوریا دین مدج مرا لازمه ام پی باور بن به اف حقیقت چقاس عقلینا چقاس لگورا عقل مرفن معقول هم چقاس مناسب هم چقاس زخم چقاس بقوة و بهفنا گریداینا سبب استاد دبي سبب کو من صورت حکایت عند نویساندنه سبب اون کو وانا بده نشاندان معنی حکاییان حقیقت داویه واندنه معنی حکاییان يعني معنی کو جوان حکایه قصده جوان حکایه قصده سیدا چیه حقیقت داویه وان حکایه عندنا دقابل كناية عنده دلالتي واندك دقابل كناية عنده يعني بكناية دلالتي وان حقيقة عندك أو حكاية ناخذ نحكاية خيالي حقيقة راستن ناخذ دفي لفان حكاية وك حكاية خيالي نيرتن دفي أم بزاننكو أف حكاية نحكاية حقيقة راستن بمددنا زانين برحت كرن بمددنا زانين به حقيقة إسلامي چقاس عقلينا چقاس مناسبن چقاس زخمن چقاس بهفنا بفي آواي باوريا مرف بقوة تردكن اف حكاية تماشوانن هيجا وبراستي دبيرا مرف دجي دمينا لورا مرف زو بزو چيروكا مرف زو بزو حكايتان تمثيلان جبيرناكا ناخوا امورن سروي حكاية خويكو دبيوا چاران ده دبيوا چارمين ده سيداي بديع الزمان جمرا بيان دكا دبي آها اي زلام بينميش و اي نفسا مني كو جنميجي حزناكا آها اي زلام بينميش و اي نفسا مني كو جنميجي حزناكا او حاكم جي ربي ميا ما قوتبو حاكمكي دو خزمتكار بريخستبون او حاكم ربي ميا خالقي ميا يعني چيكروخي ميا يعني آفرينري ميا كوي ربي ام چيكرنا ام دانا او هر دو ريوين خزمتكار جي يك ديندار نميجا خو بشوق دكا يدن انسان غافل و بينميج
او هر دو خزمتکارین کو بری خسته بون جی یک مروی دینداره مروی متدینه کو نمیجا خو بشوق دکه یه دنجی انسان غافل و بینمیجن او 24 زیر جی دوی حکایت ده او 24 زیر جی 24 ساعت عمره ده هر روژه ده خدای تعالی ده روژه که ده جبونا هر یکی جمع 24 ساعت آنده ده 24 زیرا هر روش او خدای ما او حاکم ما او خدی ما هر روش 24 زیرا دمه او چولکا خاص جی او چفتلک او چولکا خاص جی او جیکو او حاکم وان هر دو خدمتکار دشینه وی دری وان بريدخه جبونا هرن بگیجن وی چولکی وی چفتلکی او درجی جنته او استاسیون جی قبره ناخوه خدمتکار هر وقت مسلمان ام دبین بزار قرآن شیرین انا لله و انا الیه راجعون ام جخدا هاتنا و امی وگرن ببال خدا و تماشوان هیجا خدای تعالی هر روز 24 ساعتی دمه 24 زیراد دمه مدشینه استاسیونا قبره لوی دری آن امیل طیاره سوارین آن امیل گمیه سوارین آن امی ده پریشانیت ده بمینن امی هرن قناغا خواه گو قناغا ما جنت خدای تعالی ام جبونا جنت بریخستنه خدای تعالی دخوازه عفدی وی هر جنتی خدای تعالی دخوازه عفدی وی ده جنت ابدی ده بشی او سیاحت جی ریویتیا انسانیت آب بال قبره حشره و ابدی ویا او سیاحت جی ریویتیا انسانیت آب بال قبره حشره و ابدیت ویا لگور عمل خو مرف لگور عمل خو لگور قوتا تقوای وی ریا دریج به درنجه جور بجور قطع دکن هر کس لگور عمل خو لگور تصرف خو لگور بکارانینا سرمیان خو و ریویتیه جور بجور چشید قطع دکه قسمك جا اهل تقوای وک بروس که وی ریا کو 1000 سالی دگره در روژه که در باست کن قسمك جا اهل تقوای او کسین کوش خوده ده ترسن خودسترین جا گناهان خودسترین جا غضب خدای تعالی اوانا وک بروس که وی ریا کو 1000 سالی دگره در روژه که در باست کن قسمك جوان جی مسافه که 5000 سالی وک خیال در روژه که در باست کن قرآن عظیم الشان بدو آیتين خو اشارتي في حقيقتي دكا او بليت جي لميجا او بليتا كو دفي بيستاندن جي نميجا مرفا ساعتك تاني تفلي دستن ميجي تيري بينج وقت نميجي دكا ساعتك تاني تفلي دستن ميجي تيري بينج وقت نميجا مرف دكا تماشوانين هيجا شيطان وغفلت جمرف را جران نشان دل بلي ساعتك تاني دوي 24 ساعتي ده ساعتك خوي تاني تفلي نميجو دست نميجي ام بدن بسه ساعتك تاني جي 24 ساعتان ساعتك تاني قالوا او مرفيكو 23 ساعتي خو صرفي في حياة الدنيا ابر كرتك او مرفيكو 23 ساعتي خو صرفي في دنيا حياة الدنيا ابر كرت ابر كندك وساعتك خو بتاني صرفي وي حياة ابدي ادريجناك ساعتك خو بتاني صرفي وي حياة ابدي آدريج ناكا چقاس زرار دكا چقاس لنفسا خو ظلمي دكا چقاس خلاف عاقل حركت دكا لورا مرف نيوه مالي خو بدا قمارا بيانگوية که 1000 انسان اشتراك دكن هگر عقل قبول بكا حلبوكي احتمالا قزنجي جه هزارية که لي مرف جي 24 مالكي خو ند خزينه که ابديكو جصدي نوتو نه احتمال قزنجاوي قطعية مازلام خو بعقل دزانجي فهم ناككو بچقاس تفجرك خلاف عقل وخلاف حكمته وچقاس دوركتنا جعقله چقاس دوركتنا جعقله مرف نيوه مالي خو بدا قمارا بيانگو يكي كو 1000 انسان اشتراك دكن جه 1000 يك احتمال وي مرف وينا بدست بخه لي مرف رابه جه 24 مالكي خو ندا خزينه يكي كو جصدي نوتو نه احتمال وي مرف بقزنج دركوجي مرف ندوي چخاس عقل دوره تفهمي
حلبوكي تماشوان هجا دنميجي ده رحتك مزن جروح وقلب وعاقل رهيا دنميجي ده رحتك مزن جروح وقلب عقل مرفرة هيا همجي جسم إنسان رجي أو قاسي نكاركي قرانا جبونا جسم مرفجي نميش أو قاسي نكاركي قرانا همجي مرفي نميش كرة عمل وي ين دن ين مباه ان دنيوي بنيتك خوشيك حكم عبادتي دستينه مرفي كون نميش أخو بك عمل وي دن ين مباه ين دنيوي مثلا رازان مثلا خوارن مثلا شغل وخبات دنياي جبونا معيشتا مرفه جبونا دبارا مرفه كون نميجا خو بك تماشوان هجا اف كاري وي دنجي اف عيشو عمل وي دنجي ين مباه ين دنياي جي دكفنا حكم عبادتي ده خداي تعالى وانجي وك عبادتي جيرا دستينا لبلي بشرطيكو مرف بينج وقت نميجا خو بك بفي آواي دكاره حمي سرمياني خو جا آخرتي رب مال بفي آواي مرفيكو بفي آواي عمل بك كاره حمي سرمياني حياة خو جا آخرتي رب مال عمري خوي فاني اف عمري مي مواقات اف عمري مي فاني جا آلية كيفا دكا أبدي عمري مي فاني مواقات كن كرت دبا أبدي دبا باقي ايدي هر وهر خداي تعالى جمرا دهيلا خداي تعالى في لطف إكرامي بمرا دكا تماشوان هجا بفي آواي ام هاتن داوية صحبتا چاران صحبتا چارمين و ام هيفيدارن كو خداي تعالى حقيقتا نميجي بما داية زانين بما داية فهم كرين بما داية حس كرين و ام هيفيدارن كو امي جبيستو 4 ساعتان ساعتك اخوا بكيف خوشي بدنا نميجي تفلي دست نميجي كخوشيك وامي عبادت وعبديتي ربي خبكن بفي عبادت وعبديتي هم لدنيا وهم لآخرته امي بقهنا حضور وسلامة ورحتيه حتى برنامج كدين بمين خير وخوشيه ده بخاطري